ya isinya? Common Advanced Student Honor Roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, ketemu lagi kita. Sahabat sehat-sehat semua kan? Aku dapat kiriman nih sahabat. Kata Om Paket tadi, ini kiriman dari Kumon. Buat Isma loh sahabat. Ikutin Isma yuk sahabat. Kita buka paket dari Kumon sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tanda loncengnya ya. Kita buka di sini yuk sahabat. Jadi deg-degan ya sahabat. Apa ya isinya? Wah, ini kayaknya piala deh sahabat. Tuh kan, Isma dapat piala. Common Advanced Student Honor Roll 2020 Award to Excellent Student. Wah sahabat, kata Kumon, Isma excellent student. Wah, alhamdulillah sahabat, ini piala penghargaan dari Kumon. Isma senang banget nih sahabat. Sekarang Isma buka amplopnya ya. Masih diselotip. Wah, ternyata sertifikat nih sahabat. Piagam penghargaan. Alhamdulillah. Wah, Isma bakal lebih semangat lagi nih belajar Kumonnya. Sahabat semua semangat juga ya. Harus belajar setiap hari agar kita makin cerdas. Ini dulu ya sahabat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat. The world is full of surprises, but there's always a happy tomorrow. Like the colors of a rainbow, we will shine, we will shine. La 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 la. We will shine. Bring success. Come on.